Biyag ti tao. Hello manan kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti pagibusan mo no part 2 ti drama. Makablawan pa the Mama Adelaida Fernandez, Angel Laura, Rolinda Pasis, kani Rosie Dakayanan. Kaya tita, hintay nga rin dandanggan ti part 2, wano episode 288. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ilimad tayo ti panagsikog ko nanang. Iso adiyo ko maibagbaga ka naman ng alis ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam. Awan ti palimod adi maibutaktak, anak ko. Maamuan tulat ta ni alis anak sikog ka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin Basta di na maamuan ti ama ti sikog ko nanang. Anak ko. Diyak ngamin pulos ni namnama ti kastya na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagik no apay anaramit ko ti kastya. Ala, di mo kuraan ti bagim, anak ko. At datitan, awanan ti maaramidam, no di ti mangaklon iti amin. Aywanam ti sikog mo, tapno na salun at to, nga ipas ngay mo. Apay nagsurutan dati kasinsin mo yung lugar na. Inta kung saan? Amon tanoan yan ti kasasaad na. Ay, panagkunak. Nasaysaya at no si kalaangan ti mapan. Taamangan numabain. Kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamuan na kadagos no anya ti damag, Tony. Saan nga pa nasasaya at no kadwa ka alis? Ibaga talatan nga amumon tinapasama kala kami. Anya? Ay, sige nga ron. Duwata amapan, Tony. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo ba't gayam, alis, balasang ko. Ala, sumrag kayo. Agyaman kami, auntie. Nagyaman kami, auntie. Adda ka din nilenlen, auntie. Adda iti silad na. Awan ngamin gaganay gayan na. Isung agpupupuklatan iti silid na. Anya? Mabiit laeng taya bak balasang ko. Agsarsarita kayo, tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang alis. Jakon kaya tagsubli iti balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya tagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan arason. No apay nga imay kami. Ha? Umunay ta amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Lenlen. Kapit napasama kiti nagbaytan ta. Di ka matalaga. Tamon ni manang mga alis tinapasamak. Ha? Wan, Lenlen. Napakawan kon ti asawak. Inlaw-lawag na ti amin kanyak. Nakainom kayo kano? Isa na pasamak ti kastay. Pakawan anak manang. Diyak ni namnama ti kastya na pasamak. Kontra iti panunot kan riknak ti kastya na pasamak. Ala, di mon pa kariribukan dahit na. Awatin tayon ti amin. At datitan. Kat, kumusta ka, Itan? Dahil tangarod ti parikot manang. Diyak ko maibaga na ito eh. Kunak nga ilimad ko kada kayo. Ngam, tangay among mat kaya man. Masapo lang nga ibagak. Ngamin, masikugak. Oh. Anya? Oh. Di ka madanagan. No nagbunga ti pan nakailawan nyo, ipaay ni Tony ti responsibilidad na iti anak na. Wen, Lenlen. Pakawanan na kumamat. Tanaramit ko ti kasjekan ka. Diyaking gagara ti amin. Gamnupay kasta. Nakasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko.
Ala, Huston, di ka nagsangit lan. At daditan, iso nga awatin tayon ti amin. Ang yaman nak tamawatan nak manang. Kunaklano kagura nak. Uray guraan ka, saan matla may sublin tinapalabas. Iso nga awatin tayon dayta. Ang yaman nak manang. Sige nga Rod, saan kami ngagbayag? Tadapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kamin tumanan, lan. Kat, anyat marik nam ita, tanay bagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo nabang-aran tirik nak nanang. Kaslan na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak latta. Ngamin, nagsikuga kabalasang. Ay ayak ti bagik. Kastamat ng tipas ngay kuntong anak ko. Diyag ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya tinarapaap ko abuklan. Nga mapay akas ti tinagbanagak nanang. Ala, awatan tayo ti kasta nagbanaga, manak ko. Agkararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kan ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan, panubok laeng daytaken ka. Isu nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laeng ditoy amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, Ana Marso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan kabagis. Sa tida pa mo imay di balay. Oo, na yun da yung anak ko. Agdardaras da siguro, kabagis. Ay, wun kayam kabagis. Kung namasikog ni Linlin akala ka. Asino nga tinakasikog kan kwa na? At daayan nubyo na. Awan makikita ako kuyugan na nubyo na. Ay, Asino tinubyo ni Linlin ko na? binilin nak ni Alice adyak kano ibagbagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Isu arumbang la amaamam daytoy. Jak kayat tagilimad kan ka kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawan? Dumgag ka kabagis. Ibagakan ka tinapasabak. Kano asino ti ama ti sikog ti kaanakam. Alis bakit? Inak ituludan ni Linlin itabastuna. Sumurutak, Tony. Di mo tada trabaho? Basta sumurutak. Aglangan nakpailangan iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kan ka. Ha? Di na kun awisan amang sarungkar kinilanlan. Kayat ka di asawan dayta. Ama development tirik nam kan kwa na. Mananggatap kalaunay alis. Den sikog na lang ti makagapo. No apay ang mapahanag ijay. Basta sumurutak. Saan amabalin asikala ang timang sarsarungkar kinilanlan. Umadanin ti panagpas ngay mo lanlan. Dakkelan ti tiyan mo. Uwan manang. Nalok magsiguro nga ubing tipas ngay mo Linlin. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumok magtisikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga aganak. Uwan manang. Oh, at iti kwarta lanlan. Busbusam bayat ti kaawan mi. Ado una yung tinaitid yung kanya kakwarta manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan iti ospital inton agpas ngay kan. Uri saan kayo nga umay manang. Mataktak kayo laeng. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaming to, sakbay ti panagpas ngay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis.
Kanayon kayo ang mapalit yung balay daan time. Ngamdi kayo pa'y makadawas dito yung balay. Pasensya kayon, tani busy kami ngamin. Kanayon kami agdardaras, tatang. At na sa uni kabagis ko kanya. May papan itisikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mata ni auntie. Kunak mat adi na ibagbaga iti sabali ti may papan iti dayta. Kabsat nak ni Antime. Iso nga awan ilimod na kanya. Pudno aya, ti imbaga na anak. Wan, tatang. Awanan ba yung garod ti asawam ano kasta alis? Tangiwat yung tatang. Eh! Amangan namangag na kayo ti asawa. Ura mangagda! Sa pudno may awanan baing! Adda ka nga asawa na, ngam tinutupan na di kasinsin mo! Di yu amo tinapasamak. Iso adi kay sumanaong. Amok ti napasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartag da ka naw! Ngam saan nga umdas arason day ta? Talaga kidingag da pa naggusto na iti kasinsin mo ha! Iso nga impampamuspusan na amin! Sige, mapan kami tani. Adda pa'y lakad mi. Oh, At itikwar tayo. Mapan kami, tatang. lalaki timpas kay mo Len. Uwan nga, Rod. Karopro pam ti ubing, Tony. Wanalis. Ay na. Andan anak ko. Yes! Len, thank you, ha? Kahit kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayan ti sikog mo. Ala, agawa am ti agpapigsa, Len. Tapno makarwar kayo dito ospital. Nakitulo na itidaya pa rin ni Balong Alis. Dua tama pan. Talaan tante anak mo. Anya? Di ta ko mabiglaan ni Len. Ang mga nusaan nga manugot. Jak ngaminan kayat ter aramitan. Ti kanayon nga ipapan mo ijabalay na. Jak amun no talaga at ti anak mo ti gaggagaraom ijay wano anya. Alis, sikat asawak. Sikat ay ayat. Basta, kasaritatan ni Len. Len, da ito isingasing mikan ka, kat para iti pagsayaatam. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatam ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapulan na. Di ka maawatan, Manang. No kayat mo, alaan min ti anak mo. Tadakamin ti mang padakkan. Anya, Len. Ipay mi amin ang kasambulan na. Pagadalin mi, kan ipatag mi. Saan mi abaybayan? sana. Diyak kayat na maya tayo ti anak ko kanyak, Manang. Taanyat kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon mat asarong karan ti asawak dito Kasta ka di. Anya lang ang ti sawan dagiti tao. Numaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakkel mo't lang ti karbangan ni Tony iti ubing. Taputot na deta. Saan laasi ka ti akin anak kin ni baby? Lading itak, Manang Alice. Ngam, diyak umanugot. Diyak itad ti anak ko kada kayo. Kung naktumot nga minggan ka, at di mo biglaan. Anya ngay, saan lakat nga rudan nga imanukot? Napatag ti ubing kan kwan. Iso adi na kayat amaya dayo iti sidong na. Inayaayo tapay ko mga min. Di ta ko mapinigla. Basol mo na ito, Alice. Ala, bayam. Tamang panunutak iti sabali a pamuspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong ta. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin nakabaylan ta. Ang mga ayaw kinilenlen. Hello, Len. Kumusta kayon iti anak mo? Nasaya at Manang. Kayat mo tagtrabaho iti abroad, Len?
Uwan ko maang, awan mo't kwarta ka busbusak manang. Kan awan mga awil iti anak ko. Tapos aray ang sakit mo to ni nanang. Di mo pa kadanagan da kita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Ha? Tulungan da ka nga gabrod. Da kami ti aggastos. Ken no maitalak mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan. Ta saan mi abaybay-an ti anak mo. Masapol ngagtrabaho ka. Tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Manang. Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibi iti panagurnong mo iti kwarta. No ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen. Kat umanugot ka, anak ko. Kayat mo ti agabroad. Uwan nanang. Kat sa bagay, sigurado asan da baybay anti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Uwan nanang. Isuamapan kami ijay syudad intun bigat. Kadwak ti anak ko. Ta isuda pay lakan no ti mga awir kan ni Balong. Ay katwan anak ko. Ay nakarumat ngamin manen ti sakit ti sikat ko. Agkin arumat ti sakit na. Bayan nyo, tano da kwartak. Ingkay ti ipa-check up dayta. Umutang tayo pay lang iti pagpa-check up yun, nanang. Wento, anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutom? Takabailak pa'y mo't nga ibturan ti sakit na. Nagwapo ka talaga to, anak ko. Hindi ka unay agak nga agak. Taamangan no makariing. Alice, magyamala ka. Ngamin, inawat mo anak ko. Gapuday tay tinalaos sa panagayat ko ken ka, Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ngagsakripisyo para iti pagragsakam. Magyamala ka, Alice. Ket, anyat imbagang tinilinlen. Imbagak abayat ti panangipagnana iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na ditoy. Tadat at mga iwan. Oh, kamaudyanan na. Naalat amot laingin ni baby. At da nagtawid iti sanikwa ang mapanawan tanto. Wen, kat ipasiguradok asaanan amayadayo ti anak mo kan ka, Tony. Pagabrudak nilenlen, tapno mayadayo iti anak na. Alice, agreeing ka. Nagsakit tulok. Alice, Apay, nagsakit ti ulo ko. Diyak kamailan mo. idi kalman pa'y dayta sakit ti ulom. Kunak nagpa-check up ka. Ngam di mo mit kayat. Mawala, Alice. Ala, apay ngay. Agpiwis ka matan, Tony. Aglingit kay tinalamiis. Itaray ka na nga ni ospital. Apay, hanggang napasama kita asawa manakaw. Naku, matos ti asawag tatang. Adda ka no pimtok nga urat iti ulo na. Ala, asos, kasanditan nga. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko. Natayin ti asawag tatang. Uy, meron anak ko. Biglaan mo ipapatay na. Di na nalasatan tinapagtang na anak. Awanan ti patpat gagunay nga asawag tatang. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni nanang. Agyaman ako na Lenlen. Itatanay tabonan ti asawak. Agsarita ta itinasaya at Lenlen, ading ko. Ngamsak pa iti amin. Kayat ko pa'y tagid daw iti pamakawan kan ka. Inarakop nakmatan. Manang Alice. Pakawanan nak, ading ko. Dakal tinagbasulan mi iti asawa kan ka. Diyak amo no mapakawan nak iti da ito eh. Nga masapol ang amuam.
Anyat kayat mo asawan, manang. Dungag ka. Ta istorya ak ti amin, Lenlen. Masapul nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, jak kabaulanan ti konsensya ading ko. Isu asapay ko matamapakawan na. Jak laim pagarupakas tagayam ti plano yu kanyak nga gasawa manang alis. Wan, Lenlen. Jak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori manan ading ko. Agragot ni Tony amadaan iti anak. Kat gapo iti nalaos ang panagayat ko kan ko anak. Impalubos kong aramidan na ti kasyay. Ngam na amiris ko abidot day chay ading ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, manang. Sana na may subli tinapalabas. Isu nga, aklo nun tayon ti amin. Mapakawan kayo, manang alis. Agyaman aklan eh. Kanuan gayam. Adda nagsaritaan mi iti asawak para iti anak mo. Adda itad ko at awid na kada kami. Kan man tadak iti kwarta. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Di mon patuluyan ti agabroad. Tapno saan mo ama panawan ti anak mo. Si kamot lang ang timang padakkel kan ko na, Lenlen. Agyaman ak narod no kasta, manang. Kitno kayat mo, tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga rod, manang. Jak ngamin kabaalanday tan usisyak. Kasapulak ti tulong mo. Wan, aramidag ti amin na kabailak amang tulong kan ka ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mi iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabailak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa'y ti itad ko para iti anak mo. Kan ti pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako nay, manang alis. Salamat itingkay panagdengeg kat sapay la kumata na gustuhan nyo. Alaga gayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.